Yes, reka twongere kandi tubahe ikaze muri iki gicamunsi cyo ku munsi rero wo kuwa gatatu turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 tugarutse mu mwanya mukunda muri benshi cyane umwanya wa update ntekereza ko rero ari n'ikiganiro gisoza umwaka w'ibihumbi 2025 dukoze nonaha mu by'ukuri bitewe nuko tubonye amakuru ari update turavuga tutireka tuze turi kwirukanka mu by'ukuri dukore ikindi kiganiro kigomba gusoza uyu mwaka na makuru adasanzwe tubazaniye nifuza ko buri muntu wese udukurikira cyangwa se ukunda ibiganiro byacu ndetse akaba akunda n'uburyo kitubahamo update wese agomba kuba yadutiza umwanya tukabaha icyitwa update na makuru navuga ko agiye gufunga umwaka ariko kandi ku rundi ruhande akaba ari buze no kutwinjiza mu wundi mwaka kuko na makuru agiye kugaragara cyangwa se tugiye kubagezaho ikintu cyitwa imyigaragambyo yateguwe hano mu mujyi wa Goma ndetse abaturage bamwe ba hano i Goma video hano turazifite tugiye kuzibereka batangiye nabo kugaragaza ko iyi myigaragambyo mu by'ukuri nava ko barimo kugenda bayitegura byo ku rwego rwo hejuru mobilisation turaje tubumvishe amajwi ndetse na video hano mugiye kuzibona ntabwo ari bya bintu ngo turabashyiraho ifoto gusa na video mugiye kuzibona wenda reka gato cyane tumanze mbarubeshe mwumve uko ibintu bimeze uko tugiye kwinjira mu kiganiro Population Goma asubuhi ya leo napeleo Fabrice Mugisho si population ya Goma si Gen Z tuna le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche qu'il plaît qu'il neige tutagrever mpaka tuhakikishe kwa imeenda kwabo. Urakoze cyane ati population ya Goma tabaturage ba Goma abajene cyangwa se Gen Z ati tugomba gukora imyigaragambyo ati ndetse iyi myigaragambyo mpaka tukabanza tukamenya neza ko tugahagikisha ko M23 basubiye iwabo ni herero sasa turaje twinjire mu kiganiro cyacu turaje tubahe amakuru iyi video no muraza kuyibona muri iki kiganiro murebe n'uwabitangaje ntabwo ari we gusa dufite n'abandi basore bagera kuri babiri donc ibintu byatangiye gukara hano muri uyu mujyi wa Goma situation imeze nabi ndakubwiza ukuri umwaka ugiye gusoza nabi ari nako ugiye no gutangira nabi urebye ibitangiye gutegurwa hano muri uyu mujyi wa Goma amakuru mu buryo burambuye rero tugiye kuyinjiramo turebe SMA ya uyu mujyi wa Goma niki atangaje niki yabwiye uru rubyiruko rwatangiye kugaragaza ko rushaka kwigaragambya nawe dufite amajwi na video hano byo nabyo turaza kubibagezaho muraza kubyumva mwumve uko situation cyangwa se umwuka impumeko igiye gusozanya n'umwaka hano muri uyu mujyi wa Goma ku rundi ruhande tubazaniye amakuru igihugu cy'u Burundi cyate donc amakompora amabombe agera ku 150 iki gihugu cy'u Burundi yo cyasutse niyo yarashwe hano muri Republika Demokarasi ya Kongo muri za Kamanyora donc igihugu cy'u Burundi amakompora 150 niyo iki gihugu cyarashehe hano muri za Kamanyora cyangwa se muri bano bice hano muri Plaine de Ruzizi iyo mibare yamaze kuba ijya hanze igihugu cy'u Burundi cyarashe amakompora agera ku 150 iyi nkuru turaje tugenda tubyinjiramo tuze kubarebera no mu bindi bice tubabwire ahari imirwano ikomeye cyane ndetse n'izindi nkuru zikomeye cyane haba ibiri kuvugwa Kinshasa ndetse biri kuvugwa hano mu mujyi wa Goma ndavuga mu by'ukuri murwa mukuru wa Kivu y'amajyaruguru cyangwa se wa Kivu zombi dore ko ariho AFC M23 ariho ifite n'ibirindo byayo bikuru mu kanya gato ku isa 9 birashoboka kuba wenda ntanatangaje amakuru byanamaze gutangira hari ikiganiro cyangwa se hari ibyo Corneille Nangaa perezida w'iri shyaka rya AFC ari buze gutangariza abaturage cyangwa se igihugu muri rusange ese byo bimeze biti byose tugiye kubibashyirira hano imbere cyangwa se tugiye kubibagezaho nandi makuru yo ku rugamba byose twamaze kuba tubibategurira hanyuma rero nkandira kuri like nkuko n'ubundi muri kubikora n'ingoga mukande kuri like muri benshi cyane munasharinga iyi video kugira ngo n'abandi bakomeze kugendana n'ibigezweho cyangwa se n'umuyoboro utajya uzana makuru y'ibihuha cyangwa se bagendane n'amakuru azira ibihuha reka tubanze twamaze mu gihe mukiri kubikora duhite tugaruka n'amakuru sasa mu buryo burambuye
Prime Health Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion yo mpamvu mumbonye ahangaha rero ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo, ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukageraho massage, tukageraho bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompuwe Sinyerise muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompuwe Chikudu. Naho abari Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yes, reka rero amakuru yacu tuyinjiremo tubahe video ya mbere y'urubyiruko rwa hano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Reka ndeke mubanze muyumve, hanyuma nononze ngende mu by'ukuri tuyigarukaho, tugenda tuyibasobanura wenda n'abatari buze kumva neza ururimi nze mbibasobanurire, hanyuma dukomeze turebe ni urubyiruko rurimo gukangurira mu by'ukuri cyitwa Gen Z kugira ngo bakore imyigaragambyo ikomeye cyane hano muri uyu mujyi wa Goma. Ariko se ku rundi ruhande meya arabivugaho iki, meya w'uyu mujyi wa Goma? Byose rero ni amakuru tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Reka tubanze tubumvishe video iri hano kuri screen. Si population ya Goma, si Generation Z Gen Z, tunawaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Kwa juu le 2 janvier ndio date yenye Mamadou Ndala Mustafa alikufaka ndani na iko na libere hii inji yetu. Alors, si esa vile Generation Z, sa vile vijana wa suja wa Kongomani, tunaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe si population. Aha, nguko rero reka sasa kuba tabashe kumva ubusobanuro bw'uyu mwarikazi cyangwa se bw'uyu mukongomani kazi, reka nongere mbisubiramo gake cyane wenda kuri sikire hano kuri ekaraho babihagarike, ariko nongeye mbipurenge cyangwa se mbumvisha aya majwi none ngenda mbibasobanurira. Reka tutange. Si population ya Goma, si Generation Z Gen Z, aravuga ati population ya Goma, abaturage b'Igoma, ati cyane cyane urubyiruko. Aravuga donc Gen Z ni urubyiruko rwa hano Igoma. Le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît. Ati tariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 ati tugomba gukora urugendo donc ni nk'imyigaragambyo rwa rugendo tumwabonye ko n'abari ku ruhande rwa M23 barutse gukora iyo marishe nk'uko bivuga, basaba M23 ko igomba kujya vuba muri Uvira gutabara abaturage bari hano muri Uvira kuko wazaneno zari zitangiye kugira ute kubangamira. Uyo naravuga ati arimo arakangurira urubyiruko hano muri uyu mujyi wa Goma, akavuga ati kuri tariki 2 z'ukwezi kwa mbere muri 2026 ati natwe tugomba gukora urugendo. Reka dukomeze tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Ati tugakora imyigaragambyo, tugakora greve, imyigaragambyo ikomeye. Ati tukamanza tukamakinga sure ko tugahagikisha ko M23 igizite isubiye iwayo. Mana y'u Rwanda, hano mu mujyi wa Goma ubanza ibigiye kuba bitari buze kuba byoroshye kuko twabonye ico bita Gen Z yo bahagurutse
ivumbi riratumuka. Ngira ngo mwaribonye mu gihugu cya Kenya abo bajenizi bameze nk'abiyahuzi, ntibatinya no gupfa kuko mwagiye mubona ko akenshi abenshi iyo imyigaragambyo nk'iyi ibaye igwamo n'abaturage cyangwa se igwamo n'urubyiruko abatari bake, kuko hari n'igihe bayitegura gutya uwabashishikarije gutegura iyi myigaragambyo akaba ari nawe ubazamo ndetse agatangira kubica kugira ngo byitirirwe mu by'ukuri abariho cyangwa se ubuyobozi buriho. None urubyiruko hano mu mujyi wa Goma narwo rwatangiye kugenda bakangurirana ko kuri tariki 2 bagomba gukora iyi myigaragambyo ikomeye cyane, ndetse ngo bagomba no guhagikisha ko M23 yavuye hano mu by'ukuri cyangwa se yagiye iwabo. M23 igomba kujya nihe? Ese ntabwo ari muri Kongo? Ese ni batari bube muri Kongo barajya hehe? Ibi ngibi rwose ndakubwiza ukuri, nujya mu busesenguzi ukareba uko ibintu bimeze, ibintu ntabwo biri buze kuba byoroshye. Uyu mwaka hano mu mujyi wa Goma ushobora kuba ugiye gutangira ari umwaka ukomeye cyane. Nkandira kuri like imbere uko dukomeza mu by'ukuri irijwi, ariko unasharinge n'abandi kugira ngo baze kureba aya makuru, barebe ibigiye kuba cyangwa se bakomeze kugenda bagendana natwe, bamenye uko ibi bintu bizaba bimeze bite, uko bizaba bimeze. Reka duhite dukomeza twumve uyu mwari icyo arimo aratangaza, urimo gukangura mu by'ukuri urubyiruko ko bagomba kugira ute kwigaragambya. Ndio date yenye Mamadou Ndala Mustafa alifanya ndani na iko na libere hii inji yetu. Ati iyi tariki avuga za tariki 2, ati iyi tariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2020 umwaka w'ubwo, donc avuze ko iri ya tariki z'ukwezi kwa mbere, tariki 2 z'ukwezi kwa mbere ngo niyo tariki uwitwa Mamadou Ndala yapfiriyeho, nango ari kugira ate ari kurwanira cyangwa se ari kugira ngo abohore igihugu inshi cyangwa se kira gihugu cyabo. Ati niyo tariki rero nabo bateguyemo, burumva ubwo nicyo gihe nabo bateguriye imyigaragambyo kugira ngo abashobora kuzagwa muri iyi myigaragambyo mu by'ukuri bazajya bibukirwa hamwe n'uwitwa Mamadou Ndala. Uyu urimo arabivuga rubyiruko murimo kunyumva muri Goma cyangwa se no muri mu bindi bice bya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndagira ngo nkumenyeshe ko upfuye abapfuye ntazagira ukubesha. Mu by'ukuri ufite icyo ejo uzaba, ufite icyo urubyiruko ababyeyi bawe bakwitezeho, ndetse hari n'icyo ugomba kuzakora mu muryango wawe, hanyuma bakoshe ngo ugiye mu myigaragambyo ari weho uyigwamo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko n'abangaba bari kuvuga ibi ngibi ashobora no kutayijyamo, akaba ari gukoresha akakanwa gusa yibereye iyo. Urugamba rwarabananiye n'iki byose, none batangiye gukoresha iturufu. Ndaje mu kanya gato mbumvishe meya w'umujyi wa Goma nawe ibyo agiye kubwira runo rubyiruko nabyo muraje mu byumva. Arakomeza ati iyi tariki niyo Mamadou Ndala nawe yapfiriyeho, arimo kugira ute kugomba wayinshi cyangwa se arimo kugira ute arimo kubohora igihugu cyangwa se arimo kurwanira igihugu. Reka dukomeze twumve. Alors, si ça vile génération Z, ça vile vijana wasuja wa Kongomani, tunaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche, qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe kwa imeenda kwao. Ati ngira ngo nani byabindi yasubiragamo, ati tugomba gukora imyigaragambyo cyangwa se urwo rugendo mpaka duhagikishe cyangwa se tumekinze shuwa tumenye ko M23 yasubiye iwabo, itakibarizwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisobanuye iki? Donc urubyiruko narwo rugendera muri ya magambo n'ubundi Kinshasa imaze igihe itangaza ko aba M23 ari abanyarwanda. Nicyo bashatse kugaragaza hanga bavuga ati duhagikishe ko basubiye iwabo. Bivuze ngo ntago bashaka hehe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero sasa murebe aho ibintu bigiye gukomerera. Niyo mpamvu nababwiye uyu mwaka tuvuyemo dusa n'abawusoje neza, kuko hano mu mujyi wa Goma ubu tuvugana nta mirwano, nta ntambara, nta bwicanyi buri kugaragaramo, usibye gusa aya magambo cyangwa se izi propaganda zatangiye kugaragara. Sasa noneho ibaze ibigiye kuba mu ntangiro z'umwaka wa 2026 urubyiruko rwatangiye kugira ute, rwatangiye gukorerwa icyitwa propaganda kugira ngo mu by'ukuri bajye mu muhanda kwigaragambya. Kandi nicyo nkubwira cyo uko bari kubivuga gutya kuri rezo sosiyo, ibiburana ibintu bimaze igihe kinini biri gutegurwa, ndetse bameze nk'abiyahuzi. Hari n'igihe ushobora no kubona hari n'abaza bizirikaho n'ibisasu biteguye gupfa, baba baramaze kuba ibyihebe. Hari ibintu bajya babakorera ku buryo zameze nk'ikihebe karahabutaka,
akaba yaturikana abantu barenga 100 cyangwa se 100 bose akabahitana, kugira ngo ubwo bwicanyi bushyirwa ku muntu uri muri uyu mujyi nibura amahanga kugira ngo agire ate abe yagerageza wenda kuvuga ngo nibavemo. Ubwo rero abantu mwese muri uri bwumve ko agomba kujya muri iriya myigaragambyo. Wiringoma ne wabwiye ingabo z'abarundi zijya kuva zambuka hano mu gihugu cy'u Burundi ziza hano kurwana muri za Kamanyora hano muri Plaine de Ruzizi, yarababwiraga ati nuramuka wambutse igitekerezo cyo kwambuka cyaje cyangwa se bamaze kugupanga abo bagomba kwambuka, ati uzajya urahita usiga usezeye imiryango yawe, kuko amahirwe yo kugaruka bikubiye gake kugaruka rwose wagiye muri iriya mirwano. Hanyuma nanjye rero nkababwira nkurikije imyigaragambyo y'abajeni zimaze iminsi nkurikirana nk'umunyamakuru ubareberera ubageza update n'iki byose bya buri munsi, nuramuka uhagurutse cyangwa se ukegera ahantu hari kubera iyi myigaragambyo, niba unatuye no ku muhanda ahantu iyo myigaragambyo ishobora guca, nakugira inama yo kuzahava ukigira kure yaho, kuko aba bazaba barimo n'abiturikirizaho ibisasu. Ngicyo nshatse kubabwiza ukuri, nimushaka iby'imyigaragambyo rwose, umuntu uzi yuko afite icyo gitekerezo akihorere. Reka wenda tubanze gato tugaruke kuri meya w'umujyi wa Goma, ibyo yatangaje, kugira ngo mwumve ko abajenizi nta mikino, ibyo ngibyo murimo nta mikino, ibyo muze ujemo ngo muje gukina. Giseke muribuka icyo yakoreye Wazalendo hano mu mujyi wa Goma, ngo bari kwigaragambya ngo Monisco ivemo, hari 30 z'ukwezi kwa munane, ntago nzazibagirwa. Umwaka ni 2023 niba nibuka neza. Yes, muribuka ibyo yabakoreye, barabarashe binjijemo abo basirikare bitwa ngo nabajere baba sniper beza, barabarasha ku buryo twabaza Wazalendo bagera hafi 100 yari nibare miremire, usibye ko batangaje umubare ngo ni 150 birasiwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None wowe uri murabizana ku nyeshamba M23, banze umenye ko zikiri nyeshamba, nubwo ubona nyine bari kugenda bafonda kugira ngo barebe ko bakubaka ibintu byabo bijye muri system, bivuga ko akiri nyeshamba. Ngaho bitambike noneho ibyo Giseke datakoze bagahunga abasirikare, weho bikore umbwira icyo bari buze kugukorera. Reka tubanze tugaruke kuri meya kugira ngo umenye ko ibintu biri seriye. Reka tubanze tugaruke kuri meya sasa, uwumve ibyo meya yatangaje. Wowe ufite gahunda urimo uratekereza kujya kwigaragambya, dushirireho iyo video ya meya, banze ushyireho video ya meya babanze bayumve, noneho wenda ushyiraho nk'amasegonda 30 mpite nza nyibasobanura kugira ngo ibintu by'amavideo biteye kuba mbutiyaje mu kiganiro. Ni kweli nikianza ku contract tunaweza ita contract, sababu kwanza kunivua meli hatukupata barua ya kuomba ikimashi. Ni watu unaona Kinshasa, mtu hawezi ongoza inji pale pasonji bongo, sababu bongo iko mwisho. Watu wa Kinshasa wanaweza kudanganya population ndio wataweza kuiongoza, lakini bongo iko mwisho. Tout d'abord, nataka kuongea na population ya Goma kama univo ya meri hatukupata barua yenyewe inasema ndio wanaomba maji. Na hiki kitu wanaweka cachet ya nani ya meri kama tu recevoir ile kitu mitatu iko bongo. Population hiyo kama ni bongo. Na ile siku ya pili tunazungumza na population ya Goma na population ya. Hanyuma ngira ngo mwabyumvishe, urabona meya yiteretse, meya w'umujyi wa Goma yiteretse, abanza kongera kubwiburira aba baturage bari hano mu mujyi wa Goma no mu bindi bice mu by'ukuri bishobora kuba batekerezamo iki kintu kijyanye n'imyigaragambyo. Arababwira ati nababwe nibijya gushuha birabanza, donc ahajya gushya harabanza hakagira ute hakazamuka umwotsi, n'umwotsi sasa watangiye kuzamuka. Meya arababwiye ati abaturage ntimuze gushyukwa cyangwa se ngo muhendwe ubwenge n'ibyo Kinshasa yatangaje. Ati bafashe kashe, abari bo bandika barangije bagaragaza ko ari nje wagize ne wabiteyeho kashe, mu by'ukuri ngo nabyemeye. Donc ubwo niba wari unazi ko ibi bintu meya koko ari we wabisinyeho, wumve ko ibyo bintu ari ibintu bahimbahimbye, barangije bateraho kashe ya meya. Ubwo urumva no bagiye donc bashaka ko bagiye bagafata uburyo cy'ibintu babisikana, akazanira kashe akayibadikaho ukagira ngo niki, ukagira ngo ni kashe ya original kandi ari ibintu basikaninze. Meya rero hano araje aravuga ati
rwose fayita tikuriye jene ofisho dufashe aka kantu gaceho Genesis cyangwa se abo baturage b'Igoma bagahanahane babikuriki donc iyo video bayisharinge bayishire mu magroupe nahe hose kugira ngo igere hose bamenye ukuri. Ati urubyiruko cyangwa se baturage bagoma ntimuze guhendwa ubwenge n'ubutegetsi bwacisha sa. Ibyo bintu by'imyigaragambyo ntabyo twigeze dusinya, nta nibyo twigeze twemeza. Ati ni ibintu bya kashe, babibye kashe, donc banditse impapuro bafira ati ibintu bya kashe, bateraho kashe. Barangije sasa baravuga ngo twemeranyije ko hagiye ko imyigaragambyo. Ati ibyo bintu nta biriho, batahubwo dore ukuntu sasa ibintu bimeze. Ubwo muri gupanga iyo myigaragambyo twe tugiye kongera abapolisi mu muhanda, kandi abapolisi bameze gute? Bamaze kubyitegura. Bitegura murimo murabyumva kiboko, tiya gaze, fimbo. Umuturage wese uzagerageza kwigaragambya cyangwa se kugaragara mu muhanda ngari kwigaragambya, uwo ngo azafatwa kwa 23. Mwabaturage murimo murabyumva, azafatwa, namara gufatwa abihanirwe. Ntabwo avuze ngo nazongera kumukubita, ntabwo azakubitwa. Ariko se no bazaguhana ute? Nta mafaranga ufite ngo bazaguca amande. Se naguhambiremo akagufunga nk'amezi nk'ibyumweru biri huzi ngo ntiwabuhombye. Imbabazi waba umaze gusaba uri muri mumbabare rwose naravutswe uko zaba zingana. Ngo ushaka kugomba wayinshi, wagiye ukajya muri wazarenda ukajya kugomba wase. Niba ushaka kujya kurwana warebye aho usosobe kukanyura ukajya gufata intwaro ukarwana, niba ugiye kugomba yayinshi. Urabona kwishorera ukagenda aribyo biri buze kugombora igihugu. Ibyo wazarenda bakoze ibyananiye igisekedi, niwe ugiye kubikora ngo ubikore ngo mu rugendo. Yo ndabasetse. Ibyo by'imyigaragambyo nta kintu n'iki na kimwe bishobora kugusigira. Ushobora no kugwa muri iyo myigaragambyo mu by'ukuri utari no ku rugamba, nibura ngo waruhanganye n'umwanzi. Ndababwiza ukuri ngereka mbibiri banga. Aba bari kuvuga ngo bateguye imyigaragambyo, munaramutse mubabonye mukabacakaza mukabasaka neza, mushobora gusanga bafite ikintu bita ibisasu biteguye kuzirika cyangwa se gutega. Mwe mugahobagira ngo mugengo mu myigaragambyo, mugashiduka bari kubaturitsa mwese muri gupfa, kugira ngo giseke dabone raporo ashyira muri UN. Ariko ibi ngibi ndeka nkubwiza ukuri uko baba bitegura, nuwa watsinze ne hari ibyo bari marategura. Ubwo mwumve ko ari ibintu bigiye kwa bikomeye cyane. Reka sasa turava muri iyi myigaragambyo, ndeka manza nishiraho mugenzi wacu Vincent kugira ngo nawe dukomezanye tureba ese iyi myigaragambyo imeze ite, we arayibona ite, ese arabona biri buze kugenda bite. Amakuru ni menshi cyane, dufite n'izindi update kubigendanye n'imirongo y'urugamba kuko ibintu Mironeza Vincent. Urakomeye mutangazaje Vincent? Ndaho ndakomeza shima rurema. Yes. Hanyuma ubwo Vincent already twahise twanzika twirebere mu by'ukuri iyi myigaragambyo. Hari imyigaragambyo iri kuvugwa yaciye ibintu hano muri uyu mujyi wa Goma. Ndagira ngo iyi myigaragambyo ariyo duheraho, ijambo rimwe cyangwa se amagambo 2-3 uri buvuge kuri iyi myigaragambyo irimo kuvuga ko yateguwe hano muri uyu mujyi wa Goma. Nibyo, ni imyigaragambyo yateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibinyuza mu rubyiruko nk'uko byagaragaye mu mabara bagiye bandika bagashyiraho na kashe y'Kinshasa. Bagiye bashyiraho kashe ariko bakagaragaza yuko ari urubyiruko rwo mu gihugu wa Goma rwayiteguye. Bakavuga yuko ari imyigaragambyo igamije kwibuka Mamadou Ndara warwanye na M23 muri 2013 akaza no kuza kuhagwa. Bakavuga yuko rero iyo myigaragambyo bazayikora ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ariko meya w'umujyi wa Goma yabamaganiye kuri, aravuga ati dufite igipolisi, dufite igisirikare. Vincent, hari akantu tongeyemo ko bagomba no guhagikisha ko M23 yavuye mu document. Nibyo bavuga ko bati tuzakora imyigaragambyo dusaba yuko M23 yaba, ariko bo nibayita M23 bavanywe mu Rwanda. Komeza. Ariko abicishije kuri televiziyo nationale ya Telisi ikorera i Goma, Katembo meya w'umujyi wa Goma
yababwiye ati muzaze tuzabafata, dufite polisi, dufite igisirikare, barajya mu muhanda babategereze bazabafata, mwebwe muri gusukwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, mukaba mugiye kumva ibyo bavuga. Baravuga ariko banyandikiye, ariko iyo barasi nigeze nyibona, ni ibaruwa mpimbano bashyizeho kashe, bakavuga yuko ari njye wayakiriye, ariko barabeshya. Uzajya mu muhanda rero yitege ko polisi izamufata nk'uko nayo yabivuze. Nuko imyigaragambyo ipanze sasa, nuko bihagaze. Nuko baravuga ngo bazayikorera mu mujyi wa Goma, mu bice bitandukanye, mu Birere, kuri Ropoe BDG ndetse n'ahandi henshi. Ariko hari nabo nabonye bahamagarira abibukavu kuzayikora, bahamagarira Babunia, Mucu ndetse no mu bindi bice. Ariko urumva AFC mu kunyana gatatu amaze gufata ingamba z'uko uzayijyamo azafatwa, kuko azaba akoze ibitemewe n'amategeko nk'uko uyu muyobozi Katembo yabivuze. Yego. Ariko tukiri ku byerekeranye n'ibi, sinzi niba wabonye update ivuga ko hari indege ya drone yuri izenguruka Minembwe. Nabibonye mu kanya gato, nari nje muri studio n'ubundi mbibona ko hari drone ngo yiriwe izenguruka. Nabyo numva kubibwira rero abaduteze yombi bakabyumva, bakamenya uko batabariza abana baturage b'u Minembwe. Urumva guhera amatara atanu rero yari yazenguruka, igenda ifotora, bigaragara yuko hashobora kuba ibitero bikomeye cyane cyane nka kino gihe bano baturage bari kwitegura ubunani. Hanyuma vise dutegereje, hasigaye iminota mike, hari n'igihe abantu badukurikiye bo rwose ndabizi baraza kubyumva byamaze kuba bitangira. Mu kanya gato Colonel Nanga hari ibyo agiye gutangariza igihugu, nabyo ndagira ngo tubigarukeho. Ibyo agiye gutangaza ni yari yabivuga, dutegereje kuza kuryumva kuko ijambo ari butangaze mu kanya mu masaha 9. Irisoza umwaka se cyangwa umwaka irigaragaza ibice bagenzura uko bimeze. Ubwo rero ibyo nabyo reka tubitegereze, tuze kureba uko situation iko biri buze kuba bihagaze. Reka twihute cyane. Kamanyora, mu by'ukuri n'ubundi AFC iravuga ko Uburundi bwakomyeho amabombe cyangwa se bwarasheho amabombe agera ku 150. Ni byatangajwe n'umuyobozi w'iyi site ya Kamanyura, akavuga yuko Uburundi bwarashe ibisasu byinshi cyane muri Kamanyura bigera mu 150. Akavuga yuko mu iperereza bakoze rero ari byo babashije kubona ko byaguye mu bice bitandukanye bituyemo abaturage cyane. Yego. Kamanyura ubusanzwe ubundi muri teritwari ya Warungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Bakavuga yuko rero ingabo z'Uburundi zabikoze nkana, zikarasa cyane cyane mu bice bituwe n'abaturage b'abasivile. Bakavuga yuko abenshi bakomeretse ndetse abandi bakahasiga ubuzima nk'uko uyu muyobozi wa Kamanyura bivuga. Akavuga yuko habereye imirwano ikomeye cyane, aho ingabo za AFC 23 zari zihanganye n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta, zashaka gufata kariya gace nini ka Kamanyura. Yego. Gusa birangirizwa ingabo zirimo iz'Uburundi, iza FARDC, FDLR, Wazalendo batsinzwe na M23, bituma n'umujyi wa Uvira ufatwa. Rero umuyobozi w'uno mujyi wa Kamanyura agashimira ingabo z'Uburundi nyuma yuko abonye ibyakozwe byose ko babikoze nkana, ko zimaze gutsindwa mu mirwano yaberaga za Kamanyura ndetse no mu tundi duce nka Ruvungi ndetse na Gatogota. Leta y'Uburundi yatangiye kwegeka ubwicanyi bwakozwe n'ingabo zabo ku basirikare ba M23. Batangira bavuga bati abaturage bari mu bice bikontorwa na AFC 23 barimo baricwa. Yego. Ariko bakabivuga birengagije amabomba agera mu 150 bateye mu bice bya Kamanyura nk'uko abivuga. Akavuga yuko izo mbunda zari zicometse zari ziri ku butaka bw'u Burundi, ariko bakarasa ku butaka bwa Kongo ntacyo binona. Uyu muyobozi akaba yitwa Hassan Shabani, akaba ari wabitangarije kimwe mu binyamakuru bikorera online kuri YouTube. Akavuga Hassan akabwira umunyamakuru ko guhera ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 ubwo ingabo z'Uburundi zatangiye kurasa mwuriya mujyi. Muri rusange akagaragaza yuko ibisasu bigera mu 150 byahitanye abaturage benshi, abagera mu 100,000 bagahunga. Amagambo yaravuga ati guhera ku wa kabiri kubaza nibwo inzozi mbi z'ibisasu byaturaga mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi barashe muri Kamanyura bakarasa ntacyo binona,
bakarasa ahantu ariho hose ku buryo abarirwa mu bihumbi 100 bavuye mu byabo bagahungira mu Burundi ndetse no mu Rwanda nk'uko babigaragaje. Shabana akavuga yuko rero bino bisirikare bino bitasu by'ingabo z'u Burundi wabonaga bigamije kugira ngo byibasire ibikorwa remezo, byibasira abaturage ndetse binagira n'ibindi byangiza ku buryo ubona ko bwari bugambiriye. Yanagaragaje ko hapfuye nyine impfu z'abantu benshi babarirwa mu magana, ariko akavuga ati abenshi bapfuye mu bitekerezo atari ku mirambo babonye, ni imirambo 8 nk'uko we abivuga. Akavuga ati mu birometero hafi 15 bigize Kamanyola byose byagogwaho ibisasu. Ibintu ntabwo byari byoroshye ndakurahiye. Urumva nabo n'umuyobozi agavuga ko bitoroshye, akavuga ati sinumva impamvu Burundi bwahisemo gusuka amabombe muri Kamanyola mu gihe imirwano yarimo ibera mu duce twa Rubunyi ndetse na Rubarika nk'uko we yabivuga. Akavuga ati sinumva impamvu, ati nibigaragara yuko ari icyo bari bagamije kugira nabi gusa. Yes, reka tugaruke no Kinshasa. Vincent, hari andi makuru nanone aturuka hano muri uyu murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa. Na makuru avuga ko undi muyobozi wa PPRD nawe ngo yamaze gufungwa. Ibintu byitwa gufungwa ku bayobozi cyangwa se ku bikomerezwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za Kinshasa bikomeje kugenda bivuza ubuhuha. Ni abayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa UDPS nyine rya Tshisekedi. Iri shyaka PP turabizi ko ari ishyaka rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa kino gihugu, kandi nyuma y'uko bamushinje gukorana na AFC 23 bakamukatira ubwo gupfa. Yabizi ko abayobozi bamwe na bamwe bagiye bafungwa, ishyaka rirahagarikwa ndetse n'ibindi bikorwa byaryo birahagarikwa. Tonia Kiranga Nyembo Christ birabizi ko yagaragaje ko urugo rwe rwagoswe n'igisirikare. Ubundi atangwa ari umunyamabanga akaba ari umukangurambaga w'ishyaka rya PPRD. Yatawe muri yombi rero mu ijoro ry'ejo. Bavuga yuko ahagana mu masaa 3:30 ariho yatawe muri yombi akajyanwa mu duce tutazwi, ariko bakavuga yuko bamufatiye mu gace ka Remba. Kugeza utari umuryango ukaba ugishakisha aho yabafungiye. Ibinyamakuru bitandukanye harimo Actualité CD akaba rero aribyo byagiye bibitangaza. Ubuhamya bwakusanyijwe rero bwatanzwe n'umugore we, abana be ndetse n'abandi bagize umuryango we. Bagaragaza ko bahungabanye mu buryo bukomeye, kandi bakagaragaza ko yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko babitangarije Actualité CD. Bakavuga ko ishyaka PPRD ryibasiwe cyane cyane ko hashimutwa abayobozi batandukanye. Umunyamabanga waryo Emmanuel Ramazani Shadari nawe akaba afunze, akaba yarigeze kuba n'umukandida perezida. Uyu Dunia nawe umunyamabanga umwungirije nawe akaba afunzwe. Hakaba hari n'abandi bagenzwa bari buri irengero nk'uko bamwe bagiye babitangaza. Vise, reka dukomereze za Katana ngo ikintu cyitwa ubujura gikomeje kugenda kivuza ubuhuha hano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se hafi n'umujyi wa Bukavu. Nibyo amakuru ya Katana nyuma y'uko habaye imirwano hagati y'abazarendo ndetse na M23 akagira abazarendo 2 bahagwa kubera yuko bashaka kwambura abaturage bashyize amabariyeri mu nzira bakaza kuraswa na M23. Ubu ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeje kuba bubi kubera yuko mu ijoro rya none n'ejo bundi mu gace ka Katana, Kibimbi ndetse n'utundi twegereye ubwicanyi ndetse n'ubujura bukomeza kwiyongera nk'uko abaturage bari muri biciro bivuga. Bakavuga ko guhera mu saa 7 za nijoro n'ubundi ejo mu gace ka Kibimbi ubwicanyi bwari bumeze nabi ndetse n'ubujura. Amakuru yatangwa n'abaturage bavuga yuko ku mugoroba kugera amasaa 11 za mu gitondo humvikanaga n'ubundi n'urupfu rw'amasasu y'abajura bashaka kwiba. Bakavuga ko ibyo byose baritewe n'uko bari bamaze kubona bene wabo babiri bamaze kuraswa, noneho bakajya kwihimura ku baturage kugira ngo babuze umutekano nk'uko abaturage bari muri bice babitangaje. Yes, ndumva rero ibintu bikomeje kugenda bizamba, ibintu bimeze nabi cyane, ibintu birakomeye. Hanyuma Vise, hari amakuru avuga ko Minisitiri w'ubukungu yatangaje ko amasezerano ya Washington atazigera cyangwa se atazabangamira
inyungu z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo uyu minisitiri yabitangaje nyuma y'uko abarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuze yuko ano masezerano nta nyungu afitiye Kongo, ariko akavuga ati ano masezerano ni amasezerano yerekeranye n'ubukungu kandi agamije ubufatanye. Yego. Minisitiri ushinzwe ubukungu ni Daniel Mukoko Samba, akavuga yuko aya ari amasezerano azafasha ubukungu bwa Kinshasa gutera imbere ndetse bikanafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro bafite, noneho yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunguka ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikunguka. Akagaragaza yuko rero aya masezerano ari mu buryo bwemewe n'amategeko kandi agamije imikoranire hagati y'ibihugu byombi, kandi akavuga yuko nashyirwa mu bikorwa mu buryo bwiza ko azabafasha kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutekano n'iterambere rirambye. Akagaragaza yuko izabafasha no gushyiraho imirimo myinshi mu bice bitandukanye by'abaturage. We avuga ko abagaragaza yuko aya masezerano azahombya Kongo ari abatayasobanukiwe, akavuga yuko bizanabafasha kubona umuriro w'amashanyarazi, cyane cyane kubaka baraje ya Inga ndetse no kubaka agace bita Robuto. Akavuga yuko ibikorwa remezo byinshi bizubakwa, harimo imihanda ndetse n'ibindi bizatuma abaturage ba Kongo babasha kugerwaho n'amaserivisi atandukanye. Akavuga ko bizanafasha akarere gutera imbere muri rusange, cyane ko Kongo atarakarwa nk'uko we yabigaragaje. Avuga ati twebwe iterambere rizaboneka kandi mu buryo bukomeye n'uburyo bw'igihugu kandi bubungabungwe nk'uko yabivuze. Hanyuma kandi vise kuri tunyarutse turebye ku miryango mpuzamahanga, umuryango wa Union Européenne n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi wamaganiye kure ibimaze iminsi bitangajwe na Major General Sylvain Ekenge Bomosa, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nibyo Union Européenne yamwamaganye avuga iti amagambo wavuze ni amagambo agamije kwibatsira ubwoko bw'abatutsi, ati ni amagambo yibasira abatutsi wavuze agaragaza yuko mubafitiye urwango kandi mushobora no kubagirira nabi. Union Européenne no kuwa gatandatu w'iki cyumweru niho yashyize itangazo hanze yamagana aya magambo yatangajwe na Bomosa ku batutsi. Ubwo ari mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo aravuga ati amagambo nk'ariya ni rukwitsi kuyatambutsa no kugitangazamakuru cya leta ni ukugaragaza ko na leta ibishyigikiye. Union Européenne ikavuga ati uyu munsi rero ibivugwa byose biragaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite umugambi mubishya ku bwoko bw'abatutsi nk'uko babigaragaje. Akavuga ati ibyo mubita ngo ni abagambanyi, ibyo mubita ko ari abagizi ba nabi mugamije kugira ngo abanyekongo bagurukire bimwe babandi bagirire nabi. Ati rero ibyo mwavuze ntabwo tubibona ko ari Ekenge gusa wabivuze, ati ahubwo mwashatse kubitwerera Ekenge kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bubibona. Union Européenne binyujije kuri ambasaderi wayo muri Kongo bakaba barabyamaganye, bakavuga yuko uyu muryango umwe bw'Uburayi usaba abayobozi gukomeza kurwanya imvugo zose z'urwango muri iki gihe gikomeye mu rwego rwo gusigasira amahoro ndetse n'umutekano, gushaka ubumwe bw'igihugu n'amahoro arambye hashingiwe ku buryo buhuriweho n'abantu bose nk'uko uyu ambasaderi yabitangaje. Akavuga ko Ekenge kumukuraho cyangwa kumuhagarika ku buyobozi bw'ubuvugizi ko bidahagije, nabyo bikwiye ko yahanwa kugira ngo bibere abandi urugero. Ndetse na Nduhungira akaba yarabigarutse akavuga ati kumukingira ikibaba ni nk'ibyabaye kuri Leon Mugesera byakozwe na Habyarimana akanga kumuhana. Ati rero kuba batamuhana kandi avuga cyarakuvuza imbwirwaruhame igamije kugirira nabi abatutsi, ati cyo ni ikintu kibi kandi gishobora kugira ingaruka ku gihugu cyose. Yes vise, hanyuma rero reka tugwe umwanya ugeze ku badukurikiye update wabashe kuba utegurira n'ubundi abakunzi ba Jeune Official. Uyu rero umwanya w'umwihariko tuba twagusigiye rwose kugira ngo utangaze cyangwa se ugeze update ku bakunzi ba Jeune Official. Kamere icisha aho abasirikare batandukanye bashinje
Jean Pierre Bemba gushyigikira umutwe wa Mobondo bakavuga yuko awuri inyuma gutuma ibikorwa byose bikorwa mu ndetse no mu bice bitandukanye bibaho bakaba babigaragaje rero mu bihe bitandukanye nyuma y'uko Mobondo ikomeje gukora ibikorwa bibi akavuga bati Jean Pierre Bemba kera ashyigikiye umutwe yari afite n'ubundi ntabwo yareretse na n'ubu aracyashyigikira imitwe yitwaza intwaro kugira nawe ndetse mu gihugu cy'u Burundi amakuru aba yaravuga yuko bamwe mu banyekongo bari mwa kino gihugu batangiye gufatwa no gufungwa nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byandika rero bikavuga yuko ubuyobozi bw'u Burundi ndetse n'imbonerakure bukomeje gufata bamwe mu banyekongo bari mwa kino gihugu bagafungwa cyane cyane abafite aho bahuriye n'abanyamurenge bakaba bagenda bafungwa mu bintu bitandukanye kandi bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko sosiyete zimwe mwa bino bintu mwa kino gihugu yagiye bigaragaza ikavuga ko ari ibikorwa bibangamira uburenganzira bw'abaturage ndetse bubabuza kwishyura ukizana bakavuga yuko aba bafungwa kugirana umubano na M23 ndetse no guha M23 amakuru n'uko byagiye bigaragaza n'ibinyamakuru bitandukanye bakavuga yuko bimaze igihe abaturage batandukanye nyine bibasirwa ku buryo bukomeye cyane cyane abava mu burasirazuba bwa Afurika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko bafitanye umubano n'igisirikare cya M23 ugizwe ni naho haravuga yuko hari umuturage umwe wapfuye akaba yapfuye arapwe bikavuga yuko yapfuye zo ku mugoroba arapwe ariko amakuru y'ukabye ntabwo aratangazwa mu buryo nyabwo ngo hamenyekane icyamuhitanye akaba ari umuturage rero witwa Muhindo Kitoko Ezekia akaba rero byarabasoje ku mugoroba n'uwamuretse kugita akaba atari yafatwa nk'uko bivuga ariko bakavuga yuko guhera mu masaa 3 z'ijoro bahamagaye telefone yiwe bakamubura bakaza kubona umurambo wiwe uri ahantu ku muhanda bakibaza rero abamuhitanye icyo bamuhoye sosiyete sivile ikavuga yuko ikiri gukora iperereza kugira ngo ize gutangaza nyirizina imvano z'ibi byose dukomereje n'ubundi tugaruke mu gihugu cy'u Burundi yego mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi haracyavugwa amakuru yerekeranye n'impunzi z'abanyekongo ziri mwa kino gihugu zibayeho nabi bakavuga yuko hari umuryango umugabo n'umugore baguye muri mu nkambi ya Ruyigi bazize uburwayi ariko abandi bakagaragaza yuko bazize gufatwa nabi bakavuga yuko benshi bari mwa kino gihugu rero harimo impunzi zavuye muri Tanzania harimo izavuye muri Afurika ya Demokarasi ya Kongo bose bakaba bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye abenshi bakajya banapfa kubera imibereho mibi kubera gutotezwa n'imbonerakure ndetse no kugirirwa nabi n'imbonerakure zibaka amafaranga bikababwira yuko niba batayatanga bazagirirwa nabi abenshi rero bakajya bahura n'ibibazo bya stress bakaba banapfa ariko n'indwara yabakorera yaba amacinya nayo ikabahitana nk'uko amakuru ava mwa bino byajya bivuga katunyarukire muri Irani yego Irani nayo yasubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwira yuko uzagerageza kuba arasaba bazamwimura byatangajwe n'umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Irani Shamkhani akavuga ko igihugu cye cyiteguye gusubiza Amerika na Isiraheli ku bitero ibyo ari byo byose ibihugu bishobora kuyigaba akavuga yuko ibi ngibi abitangaza kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri Donald Trump yaburiye Irani akayibwira ko ishobora kongera kugabwaho ibitero bikomeye mu gihe yagerageza kongera gusubukura gahunda yo gukora intwaro za nucleaire ibi rero yabivugiye mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu cyaberagiwe muri Leta ya Florida abinyuze kuri gahunda rero Shamkhani yahise asubiza abayobozi avuga ko Irani ifite ingamba z'ubwirinzi zifite ubushobozi bwo kwirinda ibitero ibyo ari byo byose bishobora kwibasira iki gihugu mbere y'uko biba nk'uko yabitangaje banamara bakanasubiza
akavuga yuko nihanagira uwohereza ibisasu muri iki gihugu nabo biteguye guhita basubiza vuba kandi mu buryo bukomeye ku buryo bizatungura uwo ari we wese wagerageje kubarasa. Akavuga ati twebwe turi tayari ntabwo tuzarebe. Perezida Iran Sudi Pezeshkian nawe yatumangiye ko iki gihugu cyiteguye gusubiza ibitero bazakigabaho mu buryo bukomeye cyane. Aravuga ati Iran yiteguye gusubiza mu buryo bukomeye igihugu icyo ari cyo cyose kizayigabaho ibitero kandi izagisubiza ku buryo kizicuza impamvu babikoze. Ati muzicuza mu buryo bukomeye nimuramuka mutugabyeho igitero. Niko yabasubije yavuze ati Amerika ntabwo tubarebera izuba namwe tuzabarasa nimuturasa, Isirayeli nimuturasa tuzabarasa ntabwo tuzabarebera. Aha bise ubwo rero rwose urumva ko aho hantu ibintu bisa naho bigiye gukomera, bisa naho rwose turebye uko bimeze turabona bishobora kongera kuba nk'uko mu minsi yashize byari bimeze hagati ya Iran ndetse na Amerika. Bishobora kongera kubyara ibibazo kubera ko urebye Amerika nishaka kuva ku izima, Israel nishaka kuva ku izima, Iran nayo ikavuga ati natwe ntabwo tuzava ku izima kuko nimuramuka muturashe dufite ubushobozi. Ariko n'ubundi mu mujyi wa Bukavu guverineri w'iyi ntara y'amajyepfo yavuze yuko mu ijoro bari buze kurasa fete d'artifice bizihiza umwaka mushyashya cyangwa bonane. Akangurira abaturage yuko rero bataza kubyuma ngo babe bagira ubwoba, abizeza n'umutekano mu itangazo guverineri w'iyi ntara yashyize hanze. Yego turacagutegereje kugira ngo ukomeze utwapudetinge Vincent. Mu mujyi wa Goma ubu igitegerejwe nuko mu kanya tugiye gukurikira ijambo rivugwa n'anga abaturage benshi bariteguye cyane cyane ko bavuga ko iraza no guca ku mbuga nkoranyambaga. ubu benshi rero nicyo bateze amaso kureba ikiri buze kuvugwa n'uyu muyobozi. ese ari butangaza iki ko ubundi ko bavuze ko batangiye intambara ikomeye, ari buze kongera dekarara intambara bajye gufata ibindi bice, biragenda bita abantu bose barabyiteza. Ariko abavoka nabo baburanira kominote y'abatutsi nabo basohoye itangazo bavuga yuko itangazo basohoye bagiye kurega Sylvain Cyenge mu nkiko agakurikiranwa kubera yuko yakoze ari ibyaha kandi bihanwa n'amategeko nk'uko Maître Bernard Menge yabitangaje, agashyira n'ikirego hanze mu itangazo yageneye itangazamakuru. Itangazo yise ryo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 avuga yuko batazarebera aho bagiye gukurikirana uyu mugabo mu nkiko. Kandi dutegereje no kuza kureba koko niba kumukurikirana hari icyo bizatanga cyangwa bazabivuga gutyo bigahita bireraho. Yes Vice, ubwo rero twagushimira cyane rwose ku kiganiro cyangwa se kuri aya makuru kuri izi update uba wateguriye abakunzi ba Eugene Official. Urakoze cyane. Nguko rero yari mugenzi wacu Vincent, twari turimo turagenda tuba updatinga cyangwa se tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Mwabibonye ko twibanze hano mu mujyi wa Goma ahari gutegurwa imyigaragambyo ikomeye cyane ndetse igomba kuba rwose ngo tariki 2 ibintu bikaba bikomeje kugenda biba ibindi. Ariko kandi ku rundi ruhande hakaba none hari kugaragara n'andi makuru menshi cyane. Ngira ngo murumva ko mwavoka w'abanyamurenge rwose yasizoye donc w'abatutsi bagiye kurega uyu mugabo uherutse gutangaza amagambo atari meza akomeye cyane. Urumva rero ko ibintu hano bikomeje kugenda bizamba bikomera cyane. Ku rundi ruhande ariko twabibabwiye turababwira tuti uko ibintu bimeze bigaragara ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugitsimbaraye bushaka kurwana, ariko nabo bikagaragara ko batsinzwe ahanga bamaze gutsindwa urugamba, ahubwo noneho ikintu bashaka ni gutangira kwifashisha mu by'ukuri imyigaragambyo ubwo iyo donc iyo amasasu cyangwa se iby'urugamba byanze basa naho bashaka gukoresha politike, ariko cyane cyane bakifashisha urubyiruko nkuko n'ubundi mu rugamba barwifashishije Wazalendo biranga. Rero nkaba navuga ko twagiye tubivugaho kenshi
icyo nababwira cyo nuko ibintu biri aha bitoroshye n'aka na gato. Jenizi rero mu by'ukuri ubwonge nabarabuye, ahubwo ikindi tugiye kugarukaho tugiye kureba rwose ibishobora gukurikiraho mu gihe icyo ari cyo cyose twabona, cyangwa se kuko urumva Kinshasa barimo barafunga, urumva abapeperde bo babagore n'ugora bari gufunga. Ubwo rero navuga ko Kinshasa irimo irakora ibikorwa byinshi bitari byiza, kandi mwumvishe ko navuga ngo uyu muryango w'ubumwe bwa Burayi nayo igaragaje ko ibyo Ekenge yavuze bakabivugira kuri televiziyo y'igihugu ari ibintu n'ubundi igihugu cyose cyari cyiza, usibye ko nyine babonye bokejwe igitutu bakagira bate bagasa no bari kwigarura. Ariko bashatse kubagaragaje ko ari ibintu byari bizwi, kuko igihugu ntabwo cyaje gutangaza, televiziyo y'igihugu ntabwo yajya gutangaza mu by'ukuri ibintu badafitiye proof. So nguko rero ngayo niko ibintu bimeze, amakuru nayo ngo twe twabateguriye. Reka duhinira ahangaha, ubwo nizere ko mwamaze gukanda kuri like. Umwaka kandi mbifurize n'umwaka mushya muhire, nongere mbibifurize rwose. Ubwo tuze kuwinjiranamo neza. Niba nawe wari ugiye gusoza umwaka utarasubscribinga rwose bikore nonaha, kugira ngo rwose twinjire mu wundi mwaka turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi urasabwa gusharinga ikiganiro kugira ngo inkuru zacu rwose cyangwa se n'abandi bose bagendane n'ibigezweho muri aya makuru ya hano cyangwa se muri kuri Eugene Official. Turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.